kwezinye izinto ngiyahoxa ke ngibone la wena Wathi ringa ngoda uyaya thanda abantu uyamazi uthanda abantu landoda ebathandayo abantu kodwa yona bayithanda kubabeni endayikhathali uyangalo hayi ngalo cela uthanda abantu thanda abantu uyamazi uthanda abantu uyamazi uthanda abantu landoda ebathandayo abantu kodwa bona bayithanda babenya endayikhathali buya ngabo ayiye ngabo uthanda abantu ringa ngendoda amaqiniso indoda engafekile indoda engahlebi engaye bafetha phalinga ngothanda abantu waye walo ngazange wawara ringa ngengcubakaxake yaxaka amaxhalanga amagishima amadala kwasakudala le msuba le yathi sekhetha ubheka ngazange yaxeka yabuya yakhetha utshintsha yabhekisisa endaweni yokuzidala yakhetha udalela abantu kwaselogama zithiyanga ntwana ithiywe ngabantu ngempela nyani xakamthiselwa ngezenzo zakho udengaphakeala abantu phakeme uyazilandoda ebathandayo abantu yongakhathalo kodwa bona bayithanda engabacalucaluliyo abantu babeyajaji endayikhathala ntwana ibuya ngabo ayiye ngabo uthanda abantu dodela uxolo qolobolo indoda yamadolo ungathi utayinengqondo udodelwa yingqondo kuba sozibona uphinde ngqondo uba unengqondo epheleleyo udengumfowethu eyakhetha ubheka kudala le wasemzukwaneni yade yaqatsela yakhetha ubhekisisa dodengenabahlobo thanda abantu uyamazi uthanda abantu landoda ebathandayo abantu kodwa bona bayithanda kubabenya endayikhathali ntwana ibuya ngabo ayiye ngabo uthanda abantu landoda sozuyikhathe ibhaqa ungekaqali uqala sekala isiqhanji igwinyelo nto ngaphakathi ucimba utleva wena ubuzidalela landoda ile yukuhleka landoda inevision nemission negoals ezinye seyizikorile ezinye ayikazisikori ayiphili nje uba kuphilwa landoda iyazazi ifuna bobubo ezakupha amaqiniso wonke ikubonisa ubomi ndoda engenabahlobo ndoda yamadoda uqobo inikesele wonke ndoda engawafihliyo amakhuba kulinye ndoda engakuphi iqiniso amaqiniso ikubonisa ubomi ikufakele yazi lo line nalowa akho grand for wena mpintshana dengamcorrecti wrong ixolela correct wrong right ubake right yeka yonke lokakho dengabacalucaluliyo abantu kwaye futhi ayijaji dengabacalucaluliyo abantu enayijaji ntwana iyabathanda sele bebonke ntwana ingakhethanga thanda thanda nesithi ithanda thanda nesithi nislap denevision esithandela nje umculo nam sometimes nonqanda ndithi no manta suthanda leka ngoba yenza ingathi iyakuthanda kanti ayikuthandi athi no son mna ndisi-scout jongana netalente zabantu yabona lo good ngo-act ndoda engonqeniyo ezenzela yonke into engazidaleliyo ekhetha udalela abantu nalokakho ndoda engatshakile ezihloniphile landoda ayitshaki ayijaji xolela ukujajwa kunojaja abantu ntwana yihleli xolela uhletywa
uhleba abantu uzayibhaqa ibhuda ngelife ndoda enovimba ongavuziyo xa ethola ichance suloku ithatha inose lowo ke nguthanda abantu